Yo, guys, inhliziyo yami yaze yabuhlungu ngomnotho. Unkunzavava bakithi yazi lo mntwana wacelwa abantu bathi nje lo mntwana u-talented, mfake e-stage Kota SA. Wamfaka umfana kwamanje kuthiwa bebeyophefoma somewhere njengoba kwenzeka le head-on collision for yonke eqenjini eli-1. Yo, yaze yayimbi into. Balale ngokuxolo Nkosi yami, abebesebenzisana nabo endimeni yomculo. Sithi balale ngokuxolo Nkosi yami, baphephise. Yo, siyazi thiwani into embi kanje. Hayi. Hayibo, iphi inkonzi yakho? Iphi inkonzi yakho?